KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Republican Party of India kawai na kiseng san perthai ka barang thamai hapo kani ka jala Meghalaya hagani ka kanti kalarai ban sayo kurtong uban aireng hagi election jong ka yeng dorbar thau an ka jala ka ban salong house nem arajar arpulai hagani ka kanti kinong elam jong ka party na nongba Delhi kilawan poi hakasnong maukurwat kasnong ka bahab hapo ka jali jong ka Southwest Khasi Hills district bania shimenta hak jingelang ban shimya karai nakabenta ban penyeng yau kurtong hak election Dagi sepangut kipai ba nakeleng ka constituency kila poi sya kene ke jingelang balaya shimenta dau nong yalam ka party u Vinod Nikhalje u balong ru u chairman joka Northeast Hospitality Tourism Development Council bat u badai ru ha ka joka por unong pait perman joka East bat West Bengal u bala pensyai pait ba ya ki nong rim joka party Haga jinge keren bat kilat patai kubor u Vinod Nikhalje ula pentip baka parti kalak ban penyeng yaki kertong haga election jong usnem arajar alfulai omtang hamau kerwat nrei wat harilom jaintia bat harilom garo lada yo yaki brio ki bobiang पूरे देश में काम करती है इसलिए आपके साथ में रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से पूरे देश की जनता आपके साथ में है रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ में है te kumba pitep kanika rippling RPI kala dem don hante hapo Delhi hapo Maharashtra ka khanma te ka kenau ya pi kiripa yangi kirulum bangiru pai nang tingi don banyarap ya pi banyak keren balkin tilam ya pi ki badan hane po Meghalaya ki jongi आपके युवाओं के लिए एजुकेशन का कोई इशू हो आरोग्य का किसी को हेल्थ का इशू हो किसी के भी इशू के बारे में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको सहकार्य हो जाएगा सहयोग हो जाएगा te kumba pi menta kinoi kai kimyo tulop SSA khamtam te kumba ngatip hi hakini kisi ba lingba jongsar ula pha ka chithi po HRD minister ru ba kumno ba kinoi kai ki dibanyo lang ya ko te kani nakani ka parti kala le kani te nang ta undi tang kata dade heki kam ki jam la dade hakani ka kot ka kyaru habang idang sa din te kadai kani ka kam jo ka parti ba phi nang ni pin tip lang sya usar te usar usala banra sya ni lingba union minister banyak kren bat kadai hapo Delhi जैसे कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स है जो भारत के संविधान ने दिया है वो आपको मिलना चाहिए te kumba pitip ing dan ridli ki fundamental right ka bala ai da kanika sarkar jo kari India ka ba lingba jo uni pa mau pa tho ini ko constitution Dr. Ambedkar ulabu ridli kita ki fundamental right te kanika kamram jom kanika party RPI lingba jom ramda satholi ban peni pensa bai ya kanika hak lani kini ki hak kita ki right ki bala debdon nadu mentai आपके युवाओं के लिए ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन फ्री में होना चाहिए te kumba pitip hingi de kirit pa no kita ki basa apa ki lilum mo tingi don ko hak bangin yo kata ka free education umdei tang hapok ki school level kala balong aki graduate ki university level ru ngila banyo ki ba ni don ko hak chicha bagi di banyo lingba kane ka party आपके लोगों के वुमन के लिए वुमन एम्पावरमेंट के माध्यम से रोजगार स्वयं रोजगार की निर्मित करके उनका इकोनॉमिक स्रोत बढ़ाना चाहिए te kumba pitip kani ka department ka babat kani social justice and empowerment ko na kin kumno ban pen khran kham tam ikiri kun thai mo te hogi ngi ki khasi ka distur ji ka khan pa ki thai da pe ban hakimi ki jai ben ba de ki pa ki kin thai ki taman puli bas sakmar kim disha ra ki jai ben reo te lingba kani ka party wang lu ba kumno ban pen khan su ya ki kin thai hakayo ka kot hakapuli pudi hakino kino ki benta ki ba maki ki kwa ban net ne ban chimenta आपको सामाजिक न्याय के आधार पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपके हर हक के लिए आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार है kani ka party hakaju ka por ya ka hok ka jong phi subu phi le ka hok phi demand ya ka hok lani phi fight lani phi le nam ta ka hok ka jong phi deling ba kani ka party ba phila ban yo ya kani ka hok ba ngi ngi de kun ta ki ret ba अभी तक के राजनीतिक पार्टियों को लोगों ने शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बाइकआउट किया है उनके उन्नति के बारे में वो बात नहीं करते हैं लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
सभी ट्राइब के लोगों के उन्नति के लिए, उनके हित के लिए काम करेगी। Tapi julap hi hapo ketika parlimen habakia tai habakia keren tenteng ki klet no yang ngi kilet pat namar ngi gidi tan kilet pat tapi nai compare begitu gidi thor sedai ngi lam tan 10% ugin dan akhwat itai tu ba keren ben yakni yang ti parlimen udai be uni union minister uram da satwali uni uyeng be lada udan hapo ka BJP uyeng be dadon hakka congress uyeng be namar kadi ka kamram jong kadi ka parti ban keren nam ta jongi kilet pat lane kita chill time रिपब्लिकन पार्टी पूरे देश में काम करती है, इसलिए आपके साथ में रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से पूरे देश की जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप भी बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। Itu lagi perjalanan negeri perjalanan, ya kene ke parti, kene ke konstitusi jadi. Kene ke parti Republikan of India. Nabi kapasdan na Allah dan pecha kirinjo kapatay barok kawin kamdon hanla hanla palay kamdon. Kalan kain ka jingkumen ka baklaw na kapatajon banyos kayo ya ka laurin jo ka parti. Haka ba Dr. Ambedkar umalasna ba drop ya ka konstitusi jo ka India. Lapjang kat menjur hapo jo ka parliament. Ya ka konstitusi. Haka ba Dr. Ambedkar ubatay na kawin ka jatri wipag ubatay na tehadali. Usna ya ka konstitusi. Bahkan bansen yang ada parti Republikan of India, kepada parti kepada kerpan, naga bentaki ripat. Sarnika jiwade wei, umapa ban pet kerpan naga bentaki juga notis. Habau jen bagaimana notis baru kau. Ide tanti jabri ripat. Kono banyada banyada kerpan. Naga bentaki ripat haprenjo ki hepat hatei hadeli. Mila don kam naga bentaki ripat bansio tu ya ka parti. Bade tangga ni kumba omanga kane ka parti. Kabanga ngasio hap ya lade. Ngalongru jabri ripat ubadon ka ho. Ladadon lene bri ubadon hatei hadeli. Banken mau naga bentaki ripat kalau jinkumen. तो आने वाले 2023 का जो इलेक्शन मेघालय का असेंबली इलेक्शन होगा उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपना कैंडिडेट उतारेगी। हम लोगों ने मणिपुर में बहुत अच्छा तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया है, वहाँ के कैंडिडेट हमारे बहुत नॉर्मल वोट से हार गए थे। मेघालय में भी बहुत अच्छा तरह से हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, जैसा कि गारो हिल हो, वहाँ से जयंतिया हिल हो, जैसा कि साउथ वेस्ट खसील हो, तो हर जगह पे हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कैंडिडेट उतारेंगे। खसील से भी हम लोग कैंडिडेट उतारने के वाले हैं।